sibone while ubafese esengaphansi la while ubafese ngaphansi awuthi sibone ngapha ukuthi wenzala asibone ngapha ukuthi ziyakhipha na khona ijeep elikhona la leli jeep leli alifuni ukuduma kahle ijeep awu seliyaduma how liyaduma ayilungela sibone ngaphambili kanti imoto la ekhaya zilalini how aseduma mnandi kangale moto bafethu yaduma mnandi moto yazi yazi edidizili ngeke izonke ijeep leli bafethu abazaziyo imoto abazama ukuyiseta ngomshini right newethu kuyalunga na hayi kuyalunga ithini imoto yakho lo khuluma yayizo seyaduma hawu mana upetrol le moto diesel yaduma mnandi kangaka hawu madoda manje lapho wenzani WhatsApp ani uzenza i-reset kancane reset umshini lo ubuyisa lento kuthi memory hawu madoda le moto hey baba umnisi le moto mina ngithi upetrol but diesel diesel i-diesel iyazwakala manje i-petrol iyazwakala manje kodwa yezi iduma mnandi kanjani no iduma mnandi uthini wena i-right isakuzana no i-right usho kanje i-right ake silinde umshini siyovota uthini hayi ziyakhala bafowethu kuyasetshenzwa impela la ekhaya ake sibone i-train ake sibone ungaze uyitshela ukuthi imoto eyodwa mungawazi ukubheka kahle awu kabama wasushaya i-cow style manje wasushaya i-dog style manje imoto hey bafowethu la siyakhanda engine down la engine down ngoba nje umfowethu esebhizi kanjena nje engine down nazo I know ziyakhala bafana bakithi zikhala enyameni impela leli jeep leli sengibala ama minute la ngibala ama minute bafana bakithi house bafana bakithi la dumi banoyi sekurabya manje into esenzayo sibuyisa memory lapha nalapha sibheke nokuthi ke singenze bonke njani sibheke nje yonke lento le otherwise yonke into right bafowethu inamba iyona leso screening mawufuna ukuletha imoto yakho futhi ngifuna sizwane kahle kule nkulumo uma ufuna ukuletha imoto yakho la ekhaya monse ukuthi wena imoto yami izophuma nini imoto yakho muyilethe namhlanje izophuma khona namhlanje as long wena ucomply kahle nathi you understand masithenga iphathe lokuthi uthenga iphathe masithenga iphathe lokuthi uthenga iphathe yayiza lento le imoto ziyahamba zilala imoto la ekhaya le moto lena ngoba uyibona nje ifika ngenye indlela ukuthi anginibonisanga but nje azilala imoto la ekhaya la so umuntu ukuyena ukuthi uwathenga kanjani ama-parts ukhokha kanjani noma kanjani wena kwi-budget yakho otherwise mawuthi yonke into yakho ihlelekile imoto yakho uyifaka namhlanje egaraji iphuma ngaleso sikhathi esizovumelana ngaso yayibona into njalo lokho-ke bafana bakithi engishona angitheze awusiwami madoda reva awusiwa
Buyisa memory. Udizile le moto. So make sure abafowethu ukuthi manje lethi imoto iphakethe la futhi nayo. Angisho imoto vele akube njalo.